Ljudi, veliki pozdrav i dobrodošli u novi video na TechCode kanalu. Za današnji video klip pripremili smo još jedan tutorial kojim ćemo osvježiti naš voljeni Galaxy Ace sa Android KitKatom, u ovom slučaju Galaxy Ace S5830i verziju. Pre svega ovoga, kada smo već kod verzija, zamolio bih vas da obratite pažnju na razliku između običnog Ace-a koji nema na kraju ovo slovo i, jer su to praktično dva različita telefona iako izgledaju fizički isto. Razlika je ono što se nalazi ispod haube, to jest u totalno drugačijem hardveru koji ima i verzija naspram ove S5830, dakle bez ovog i na kraju. Pa bi recimo instalacijom nekog roma koji nije namijenjen i verziji i obratno mogli ozbiljno da oštetite telefon, stoga pažljivo radite. Pošto smo to sada razjasnili kako treba, još jedna napomena. Dakle, kao i uvijek, molim vas, dakle, backupujte sve sa vašeg telefona ili prebacite na memorijsku karticu, jer ona će ostati netaknuta tokom postupka koji slijedi u ovom videu. I sada, kada smo konačno sve razjasnili, da krenemo i sa postupkom instalacije. Šta vam treba? Dakle, treba vam sljedeće. Sam ROM, odnosno CyanogenMod 11, bazira na KitKatu, specijalno napravljeni za ovu Galaxy Ace verziju. Zatim treba vam CM11 kernel, treba vam Clockwork Mode Recovery 6.012 verzija, zatim vam treba Odin program za flashovanje sa kojim smo već imali posla u jednom od prethodnih videa, i na kraju vam trebaju Google Apps fajlovi, odnosno popularni Play Store ili vam prodavnica na našem jeziku, jer ovaj ROM ne dolazi sa preinstaliranim Play Storeom po defaultu. Naravno, linkovi do svih ovih fajlova će vam biti ostavljeni u deskripciji ovog klipa. Jednom kada poskidate sve te fajlove, prebacite ih na vašu memorijsku karticu. Zatim ugasite telefon. I onda držite pritisnute tipke za pojačavanje zvuka, tipku za povratak u meni, takozvani home button, i tipku za paljenje telefona, dakle njih tri istovremeno. Sada kada ste ušli u recovery mod na vašem Ace-u, izaberite apply update from SD card ili install zip from SD card u zavisnosti koji recovery mod imate instaliran. Sada kada ste to izabrali, potražite na vašoj kartici Clockwork Recovery 6.012 verziju koju ste prethodno skinuli i stavili na karticu, izaberite ju i instalirajte. Sada smo sve to završili, kao što vidite imamo novi i napredniji Clockwork Recovery. Sada trebate da izaberete install zip from SD card, pronađite CM11 kernel i instalirajte ga. Kada se sve to završi, vratite se u početni meni, idite na Advanced i izaberite Reboot Recovery. Telefon će se restartovati i ponovo vratiti u recovery mod sa sve instaliranim kernelom. Sada uradite sljedeće. Idite na Wipe Data Factory Reset i Wipe Cache Partition, odnosno Cache Partition. Zatim ponovo na Advanced i Wipe Dalvik Cache. Zatim idite na Mounts and Storage,
mountujte sistem i data, a ako vam bude pokazivalo da su već mountovani, onemogućite to pa ponovo ih mountujte, čisto da biste bili sigurni. Kada završite sa tim, idemo opet na početni meni i izabiramo Install zip from SD card i nađite ROM i instalirajte. Kada se završi instalacija ROM-a, idemo da flashujemo GApps, odnosno Play Store na ovaj ROM vrlo jednostavnim postupkom. Ponovo otiđite dakle u Mount and Storage, mountujte System and Data, idite na Install zip from SD card, pronađite GApps i sačekajte da se sve to završi. I to je to, sve imamo instalirano, pa hajde sada da rebootujemo telefon i da vidimo da li će sve to ispravno funkcionisati. I kao što vidite imamo problem. Posle ove animacije od Cyanogen moda dolazi nam crn ekran i telefon ne može laički rečeno da dođe sebi. Šta je problem? Problem je u SIM kartici, to jest u driveru koji nije kompatibilan sa nekim parametrima vezanim za mrežu, pa telefon ne može da bootuje ispravno. Ali imamo rješenje i za to. Sada se prebacujemo na računar i ovdje dolazimo do rada sa Odinom, programom namijenjenim za flashovanje i instalaciju stock ROM-ova na vaš Android telefon. Ali pre rada sa njim uputit ćete se na internet sa vašim pretraživačem i skinuti modem file od Galaxy Younga, čiji ćemo link ostaviti također u deskripciji klipa, ne brinite ništa. Kada ga skinete, ovo radite sljedeće. Dakle, ugasite telefon, uđite u download mod pritiskom na tipke za pojačanje i smanjenje zvuka i tipkom za uključivanje istovremeno. Otvorite Odin, spojite fon putem USB kabla i pritisnite tipku za pojačanje zvuka kako biste potvrdili ulazak u download mod. Kada je vaš telefon otkriven od strane Odina, izaberite stavku Phone i pronađite taj file kojeg ste skinuli malo prije od Galaxy Younga. Sada vam ne preostaje ništa drugo nego da tapnete na start i sačekate da Odin odradi svoje. Ne isključujte telefon sa USB-a neka 2 minuta dok Odin ne ispiše na ekranu Pass.
I evo nas ljudi, svježe instaliran Android KitKat na našem Galaxy Ace-u. Imajte na umu da prvi boot traje uvijek dosta duže, stoga imajte strpljenja jer smo mi ovo dosta ubrzali u videu. A što se tiče sada korištenja ovog ROM-a na Ace, ono je onako, da kažem, zadovoljavajuće. Osjetan je lag, kao što možete vidjeti, ali sve u svemu telefon može da funkcioniše bez ikakvih problema. Rješenje za lag možete naći na XDA forumu korišćenjem specijalnih skripti napravljenim da poboljšaju performanse telefona, tipa recimo Pure Performance ili neke druge. Ovaj ROM dolazi sa par bugova, a oni se najviše tiču kamere, jer ne možete snimati video zapise, par za sada, jer se ovaj ROM razvija još uvijek, pa možemo očekivati neki update povodom toga. I ne radi vam bljeskalica ili blic, kako god hoćete da ga nazovete. Mada ja sam pronašao rješenje i za to, bar što se tiče blica prilikom pravljenja slika. Rješenje je u aplikaciji pod nazivom Kamera FV-5 koju možete da skinete besplatno na Google prodavnici i koja dolazi sa dosta dobrim opcijama, čak boljim nego ova kamera koja je prvobitno bila na ovom ROM-u. Dakle, na njoj blic radi i preporuka za skidanje. Ostalo je sve u redu, wireless radi odlično, Bluetooth također, većina aplikacija radi, pa je sada dosta neobično vidjeti neke aplikacije koje su namijenjene za Android 4.0 i više da radi na ovom starom Galaxy Ace-u. I eto ljudi, to bi vam bilo to u suštini. Uživajte u korištenju KitKata na vašem Galaxy Ace-u i naravno, ako vam se video sviđa, lupite nam like, pretplatite se na naš kanal jer mnogo nam znači. Lijep pozdrav i vidimo se uskoro sa novim stvarima.